vaše video. Danas imamo ludi komšta. Bacite like, subscribe, kliknite zvonce, pišite komentari šta se da snimamo. Ova djeca bre, da ih uvati, da ih slovim koske u Boga. Samo da mi udaraju auto s koskom, samo da ih vidim. Ajde, zovemo naše prijatelje. Zove, ajde. Alo! Ajde dođe vamo kod luda komši da igramo futbal, imamo loptu, ajde. Jesi zvao? Da, dolazi. Ajde. Ajde. Pozvali su te. Da, na telefon. Da. Žena je dosta nizno. Idemo da udiramo onog dedu, a? Ujde si, brate! Kako si, bre? Ajde da igramo futbal, ej! Ajde! Aj, baš lupku dole da probam. Dole, brat moj. Ne znam, pobegli si. Kako ne znam? Ne znam da žive. Što nas piješ? Što? Gdje su ovi drugi? Gdje su? Pa 100% ga mi smo ga vidjeli, ali nema ga sada, nego ovakve ljudi ga. Ljudi komša, brate. Ljudi komša zajedno, znate sam. Više, brate, se pojedemo. Ajde, gotovo. Evo, baš smo pet. Ajde, brate, možeš skirati se pred prvo. Luki, ja, brate. Mara! Ti si žen! Ajde, Luka. Dođi se pred. Evo sad će se predati. Dobro da se predam! Ja se predam, da se predam! Što mi budemo to? Tu ćemo se. A ti, sad ti? I tebi još gore! Evo, povrite se. Ajde tamo. Da se sviđa ovaj video, like, subscribe, pišite u komentar sa što se snimamo. Ćao!